لگوندی قشفره کو گونده که مسیحیانه لسنور گونده سیجی کو سر به پارزگاه دوگ و وی که خلکی وی گوندی دبیجن. به فرمان پارزگری و قایمقام دوگ پارچه لوی جیاتین پار وکرن و همی بلگل دفوان هنه. لیتنها دا باجروانی ناهلیتن لهمی جهان اف پارچه زویه بین آوا کرن. کو چندین پارچه زوی لوی جیاتین کرین جالی خلکی و ماین علاویستی و دبیجن. اگر سر داری حوصا بهتا کرن آریشه ده مازم بیتن به تایبتی دناف برا وی خلکی کو پارچه زوی لوی جهی کرین. ابخو خريطه زيادتها حسب مختار بين انجمن جندي وهر دو جنده بس وان في حدودي بوما ديار كن ما قطعه تشيكرن افا 3 ساله ما تشيكرن سياج كرن كامل كرن هندك تيقدن خراب كرن هندك خراب كرن هندك راوستاندن بيشتي راوستاندين وعد ما قلتين شو نايكن اندين تثبيت حدود ابوها كاين افا 3 ساله افا صاله سي جاشتي من مراجع محافظات كاين يعني ام شرم خد كان ديما مراجع محافظات كاين ام كم بشل داف منينه مدفع تثبيت حدود بوما بيت دينان لا بين موا يعني ربزان افا يميا افا ديشي يوانا افا 3 سالانينا بيجن هرو صباي دوزبا اواجي مراجعه كيل دا محافظي دا قيم مقامي كتابات رسميات يعني الهمي جاتا امر يذكرينا قطعه ويدينا علمك يجي كيف فروتيا ايكي في قبل حتى تقريبا نسكي صد قطعه يتهاتينا فروتين خلكيت فروتينا ايكودو في قبل بيا بلدي سايكلاندي مختار گوندی جی دبیجیتن هیچ جهک نمایه مسردان بونه کری لی 3 سال جی در باز دبنو تانا افاریش ناتیه 4 اثر کرن کو پتر جه 100 پارچه زویان لوی جی یاتین فروتنو به چند دستان چوینه لی یاتین راوستاندنو خلق جی وی که قبول نکد وفيقا ببلدي حدود ما ديار يعني شميجة باب وبابير أبا خلق كيفلاش موجودين حدود ما نهالة فيقا هاتن خراب كان حدود ما براودي عندك جماعة ماهش خارج هاتن خلقي جوندي خاني آفاك الفيري أبا إكشوانا السويد هاتي آفاك الفيري دا خانك بوي مين الفيري أبا قطعش من توزيعك بو خلقي جوندي وفيقا فينا هل نعم آفاك لگوندی قشفره نیزی 6 صدیا خلکی وی گوندی سلف خانوبران ورگرتیو به فرمان عالین پیوندیدار پارچه آتین پار وکرن کوروبر وان 600 مترنو جوانان جی 123 پارچه زوی بو ماوی 3 سالانه ماین علاویستیو کرین و فروتن پیاتینه کرن اوش بلی که تانها دست نشان کرنا سنور دناف برا گوندی کیولا و گوندی قشفره ناتیه کرن که اوش یاریشه کادیه ما چندین پیکول کرن آلین پیوندیدار لسر و آریشه ورگرین لی پیکولن ما به انجام من عبدالصمد رکانی NRT دهوگ